So namhlanje ngifuna ukukhuluma ngetopic ebaluleke kakhulu, lento yokubekezelelana kwama-personalities ethu ukuthi ibaluleke kangakanani. Ngike ngibuke ilento nje impilo ngendlela eyiyona ukuthi singabantu asifani. Ekungafanini kwethu kuyaphoqa lokuthi sikwazi uku-understand-ana noma kunzima kunjalo, kodwa kuyaphoqa ukuthi sikwazi ukubekezelelana noku-understand-ana noma-ke kungelula, but kuyaphoqa ukuthi sikwazi ukuthi si-understand-ane sabantu, siphilisane, yabo, kuwona lawo ma-personalities ethu. Ngiyaye ngithi-ke mina yonke into eyenzekayo noma-ke into edaliwe idalelwe for isizathu. uNkulunkulu wayazi mayenza abantu ukuthi bangafani ukuthi wayenzelani, yabo. Lokho wayekwenzela ukuthi sikwazi thina ukucabanga ukuthi kufanele ekugcineni sibuyisane sabantu, si-understand-ane, sibekezelelane futhi ekungafanini kwethu, yabo. So kuyaphoqa bakwethu, kuyasiphoqa ngoba njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu wayengakwazi ukwenza nje ukuthi sifane sabantu, sibone ngendlela efanayo, singabi nalento yokuthi sibe nomdonsiswano. Lento lena it's a challenge interesting-ke futhi kodwa ngoba awucabange nje kube kuthiwa sonke besibona ngendlela efanayo ukuthi impilo ibizobhora kanjani. So the goal la ukuthi ekugcineni sigcine sikwazile uku-understand-ana, sigcine sikwazile ukulentunja, ukubekezelelana ekungalentunjaneni kwethu. Uma ngibona mina ukuthi ngiwumuntu okanjani, mhlambe awuhambisani nendlela engiyiyona, kuhle ukuthi uhlale nami phansi ungitshele ukuthi lokhu nalokhu 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 angikuboni kahle, uyabo. Then ila sizokwazi-ke khona ukuthi sikwazi uku-communicate-a nomunye naye asho ukuthi mina angiboni kahle uma izinto zenziwa ngalolu hlobo. Then lapho sezozama-ke ukuthi si-correct-e lezo zinto esiyibonayo ukuthi asiy'thandi ngomunye umuntu, and then sizame ukuthi si-avoid ukuthi lezo zinto lezo singazenzi, yabo. Manje sihlukene kakhulu and siy'hlukanisa thina futhi, yabo. Asifuni thina ukwenza izinto ngendlela mhlambe ezogcina isiza thina ekugcineni kosuku. Umuntu ufuna ukudonsa abheke le, afune ukuthi ku-understand-we ukuthi yena uwumuntu okanjani, even noma leyo ndlela leyo ingafithi kumina. Kufanele mina ngizame ngayo yonke indlela ukuthi ngim-accommodate noma kunjalo. Manje-ke i-point lami-ke la kule nkulumo nje engithi angiyidlulise ukuthi uNkulunkulu wayazi ukuthi njengoba singazwani nje, njengoba singafani, wakwenza ngamabomu lokho ukuthi singafani because enzela thina ukuthi sibone. Thina sitophu kakhulu, sintswempu kakhulu thina abantu, le race yabantu inswempu, ngale ndlela yokuthi thina asikwazi ukwenza noma ngabe yini. Yazi umuntu ukwazi ukupretend ukuthi uyakuthanda engakuthandi, umuntu ukwazi ukupretenda ukuthi akakuthandi ebekuthanda. Cabanga ukuthi sitophu kanjani, yabo. So I'm not saying ukuthi i-pretending kulento le ngisho ibalulekile, but what I'm saying is that asibekezelaneni madoda, yabo, ngoba zisayiningi izinto ezizokwenzeka kulo mhlaba lo ezizosikhombisa ngokusobala, kodwa-ke into ebuhlungu abanye abantu ngeke baze babone, ngeke baze bafunde kulezi zinto ezizobe zenzeka. Ezinye sezenzekile, kuya kwaba khona lento le ekuthiwa i-lockdown, sivalelwe endlini. Omunye umuntu ohlakaniphile lapho lento le bezoyibuka kanjani? Bezoyibuka ngokuthi njengoba sivalelwe endlini nje,
kufanele sijwayelane, sibone ukuthi siwabone lama-colours lawa, sikwazi ukuhlalisana. I'm saying this because kukhona abantu abaphuma kwi-lockdown, yaphela i-lockdown, still bangayi-understand-anga leyo nto leyo. Mhlambe nawe ngomunye wabo, mhlambe nami futhi ngomunye walabo bantu labo. Mhlambe ngiyayisho nje manje le nto le, yabo. But ngalesa sikhathi angikaze ngayi-understand ukuthi le nto leyo lockdown kade ichaza ukuthini, isifundo engisifundile kuyona yini.